ni tila ngon mai nanrau o mutu tungai tangi tawa untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir wana na Bula FM no sorry Bula FM na bantuan na sir natang ko William Manisa ko para kun ni lang may pa o untuk talitang wala ko na maro ko na Bula FM neka ko amelia o mo direkraki o dotaleta kana Bula FM na bantuan na sir Bula FM na bantuan na sir Nisambul binaka sai ko ngona ba leleka ni nonde tuku na kena ba tagi tigo ba Italia na wani mate na antibiotics indona tikina ka waitu ko kina na ministry ni Bula tuku no apolosi bosa ni bola na ililu ni tambana ni sole wani mate ena nondo bonua ni keba ka na ba tagi ba sibia na wani mate ngo erawa ni bolenga na nondo Bula ke na Bula boy labo bosa tigo bosa ni bola ena kena na ba na numini kuwa na World Consumer Rights Day kala ko bata kene ulutanga na stop misuse of antibiotics. Indika ba na Fiji Roads Authority ni ndondo numen na baka binataki e rua sangul kawalu na ikelekel ni wanga kene tatakoso kame baka binataki metura endo na ngon malabu kuno RM goes endo ka baka itutu na matambosi ni ngon sala ni na taura endo na mbaki na kena ngarabi na daga ongo merao ni tunde na wabu kene ikelekel ni wanga e walu tau na wabu e nanganrebi me baka binataki e nangauna ongo nama kimena lebu na wale ni bonongo erla ki daga ki Australia e na ruku ni seasonal workers program ambaki na ABC Australia na Bula Saoti ni rasominga na tinika $1 na tamata daga kara daga tiko na ruku ni program mongo boni oti na musu eso ka bwaidori kina non randui akaunde tukuno Julie Bishop na minister angaraba na veka ni bono tani Australia ni ndondol merawati na veka yang angraba na mata ni tuerua ena rugu ni program ngo iyo tukuno semi korela besau na minister angaraba na beba kata taki ena nondo bonua ni sa bwaidori tiko na beba ngangai maina kana tambane Australia membalata na veka era lako duruma na leo ni bono ngo kara daga tiko mekia kinangito esanga ibadeng bukan dua o seru rambeni endua kasa mata takauti na nonda benua ena butura rani ragabi saya ambaki tolu sanga bulkabitu rambeni kalenga nga ena nona itiko menakasi ena mataka endai sianga ni sematata ena ngaunongo na buni nona lenga bulatiko na marama na watina kena ruo na levena kasni bulta umando rambeni nimber ningai laki levena na timini lautoka wakakina na timini suba kan dingi tegisara melewa na ragabi lewa abitu ena sot mai Dubai ena tiniga diwa sanga bulkawalu tigu lewa na timini Flying Fijians ena mbaki ruonundo luka rua bunga talaga na kalabu ni ragabi rongo mebuno tani emba lewa na wakati kina na Leicester Tigers kina timi ni Leeds mai England Otago Highlanders mai New Zealand kina timi ni La Rochelle mai Barense mai da bekir na pale leka ni nonde tuku erawa ni na ronga na ikur ni tuku ngo ena Bula FM kena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti ni bogadi naka takala lewe ibiti bona makade kabua au maramani tahu malam-malam manunga apa kau cari tahu yang kau untuk talita kama warung hari Radio Video One Tahu mai serua tahu warunga ena Radio Video One antau mai bikina longana yang ada male nimbula na dangoloa taratu au maramani lebu au wakitiko ngai nda lebu housing au ndo baronga na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyaneani